VANLALENMAWIA District and Session Judge CHUAN District Court le District Jail Serchhip TLAWH Serchhip District ZANGNA DAWMNA LOTE in LOTE ENFIAH na chu THAWH MEKA ni SDFA BUATSAIH Independence Day Football Championship le Screening Tournament to KHELH ani GST Council meeting voice nga pakhat na chu video conference KALTLANGIN ani Serchhip cable network clear to te chibai vek ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga chair to le du lai Vain Khan VANLALENMAWIA District and Session Judge CHUAN Serchhip TLAWH in Crime Compensation chungchang le Trial Review Committee na in District Court le District Jail te atlo bok Vain Khan District and Session Judge Aizawl Judicial District VANLALENMAWIA chuan Serchhip atloa thunei tu ten meeting chhong ni nei in chonulama Serchhip District Court le Serchhip District Jail te ENFIAH bok ani meeting masazo ka hian da Mizoram Victims of Crime Compensation Amendment Scheme 2016 in a soy anga chomdol na deal to kesom chungchang ngai tuani a hemi chungchang ngai tu tu committee a hiam District and Session Judge VANLALENMAWIA to chairman ani a Serchhip District Legal Services Authority member secretary ni lai pizo sang zelit TLAWH to secretary ni a member a hian Serchhip DC Serchhip SP Lomngai Poshang Shang MEP MUP YML Serchhip District Consumers Union President te chu member ani District and Sessions Judge VANLALENMAWIA chuan da Mizoram Victims of Crime Compensation Amendment Scheme 2016 soife in hedan noya chomdol na don theidan te poi khoina thlen ni atanga chiara chomdol na dil thei hun chung te chomdol na sum le pai don thei za te tar langa hedanina tomber chu mi tu po miswal kuttor awanga ramtui leilova an ominemo thina an to in an chungte hena chomdol na pe kani a herwa man na hian pong swal tuar te po ahwa mani ti Vain meeting hian dani na soy anga chomdol na deal to mi pathum pokso hnuaia pahni IPC section zathum palina sub number 8 hnuaia pakhat te deal na chu pom saka pasari dang te ro chu judgment ala chwalo wangin ngai twa thatle turani Under Trial Review Committee to District and Session Judge VANLALENMAWIA ka ishuain hnuaia ni chunzom halani a Serchhip DC Serchhip SP tlomngai polshang shang Serchhip District Consumers Union MEP MUP le YME President te baka District Jail Superintendent to member ani he committee hian bailable case ni si bailo wanga zelatang engzat nge umti te charsi thelu hunto hun bithlia thelu man lo wanga jail tan hun tur ai reitang an ti le engzat nge chutiang mi chu omti te an thlir hawa Serchhip District a hian an chung thu rel mek somli mi pa somthum pali le mechia paruk an oma courtin thiam lo chantir mi somni panga an omani Aizawl Kolasip Serchhip mamit le Saitwal District BIALTU District le Session Judge VANLALENMAWIA hian Serchhip District Court ENFIAH baka Judicial Officers Quarters le Serchhip District Jail chiatlang chu munatloa Chief Judicial Magistrate Puarmel Somdong Zwala Chief Judge kam JMFC Serchhip pizo sang zelit TLAWH Civil Judge kam JMFC Aizawl le pu HTL moi Zwala tele mipoi mo dang ten an choi omani National Highway like MEKA Serchhip District ZANGNA DAWMNA LOTE in LOTE ENFIAH na chu THAWH MEKA ni National Highway 54 la izaw le siam thatna THAWH MEKA Serchhip District chungaram laktur jing ZANGNA DAWMNA an laktur ang lafel to tunthlinga mani in LOTE chu a THAWH ni nan voin khan ENFIAH le ni a voin hian chingchip le khumtung inkar ENFIAH turarwa man ni in additional DC James Lalni thangale SDC le shwailiana zote hovim team nian chuaka chingchip le khumtung atangin ENFIAH ani Tunkar thole ni khan atrum khat na ENFIAH na hi tho ni in ZANGNA DAWMNA LOTE zinga Serchhip pa mi pakhat bungtlanga mi somthum pali le ketrum package truwa mi somni pasari le package 3 mi panga ENFIAH ani toni Venetang Khan SDFA BUATSAIH Independence Day Football Championship le Screening Tournament to KHELH ani Win second division in KHELH Siangtlang FC chuan Dress Up FC 2-1 na in an chaka Siangtlang tan hian lel englian chuan goal ni thunin Dress Up tan hian lelrin hluan goal khat thun ve bok
Voin KHELH ni na Bungtlang Bazar FC le Darnam FC te in tumin gol khat vevet thunin anin ne to ka Bungtlang Bazar FC tan hian etnan lel rope kan thunin Darnam FC tan lel fak oman athun ve bok second division match thum na hi PNE FC 1 le AWC te anin tum ani Voina first division in KHELH Chan Mari FC le Vengchung FC in tum bokim CHANCHINTHAR BUATSAIH lai hian result kan shemhan talawani Nimin Khan GST Council meeting voisom nga pakhat na chu P Nirmala Sitaraman chairperson hovin video conference KALTLANGIN nei ani Nimin August ni sang ni som ni pathum Khan GST Council meeting voisom nga pakhat na chu chairperson P Nirmala Sitaraman Union Minister for Finance and Corporate Affairs kay HRUAITUTE video conference mangani ani a Union Minister of State for Finance Pu Pankas Chowdhury le State UT Shang atangim Finance Minister Taxation Minister Council Member tele Taxation Officer tentela Mizoram Taxation Minister Pulel Cham liana po he meeting a hian telin Taxation Department atangin pu VANLALEMAWIA Principal Secretary le Puarzo Siam Liana Commissioner of State Tax Baka Taxation Officer dang 10 antroy omani GST Council chuan kum thum chung lai lo ngai to ato poisa KHELH na mun casino atangte Sakorin tlansia kachanga poisa in choina atang tele online gaming atang ti a GST lockdown turan soi hova heng poisa KHELH na sang atang te hian GST za somni pariat lakrem ti ni a hemi tan hian tu na GST dan man mek chuti danglam angai do na wangim October ni khatsang ni somni pathom man thei turin central le state sang te chu mala ngal tura be sei anni Mizoram Sarkar Taxation Department chuan July thla khan chengvai bel cheza le pariat point pasari pariata lakhoma heta hian GST a vaibel chesom sari pakwa point pathum pali veta vaibel chesom ni pasari point pasari pakwa le profession tax a vaibel chekhat point paruk pakhat atling khomani Sarkar kumkal mek sang hi somni pathum somni pali chung hian July thlatling khan cheng vaibel chezali som panga point pariat pali lakhom to ani Voin Khan P SHERYL L.VANCHHAWNG Mizoram Rural Bank Chairman THAR chuan Chief Minister muin bankin HRUAITUTE ani teshil Chief Minister chuan Mizoram Rural Bank chu anin zar phar thatawang le an tho thatawangin mipui te hriatan hloa kowel changkang zela mitinin bank ne na intlunzom kan mamo vek to wangin chumi konga chuan MRB hian na athok tha a kan lom hle ni ti manson zel thena tur sarkar lama mamo an nei te thlen zel thin turina chani P SHERYL L.VANCHHAWNG hian tun naya Chief Ministerim recapitalization lama an harsatna asutkian sakawangin lom thuashila Mizoram Rural Bank chu Northeast Wapua Rural Bank lianber tun nai me na bird point base regional rural bank ka athanam ni thu soim annual capital turnover po hi vaibel chasang li zariat somriat chuang atlin thutar langani Tuna hian Mizoram Rural Bank hian branch azapani nei mekin thoktung het thi mi zali somsari panga an oma thingtlang munkil khorzo kami te tan mini ATM hi zani somsari nei mekin adang somsari panga nei beltumin ma an la MEKA financial inclusion lama malak na khotina self help group tenen an thokho chale ni inan soyeni Central Agriculture University Vice Chancellor DR.ANUPAM MISHRA chu Mizoram Students Union HRUAITUTE muin Mizo zirlai te tan ruam manna an siamte an thlen July ni somthum pakhatalar sa phari babu kambam pati hova ruam manangim CAU Manipur Vice Chancellor DR.ANUPAM MISHRA chu Manipur atanga aizol localin August ni sang ni somni pathum tlaidarli lechan ve khan MSU HRUAITUTE nen an INKAWM howa Vice Chancellor chuan CAU Mizo zirlai te harsat na chu shethiamin MSU HRUAITUTE nen an harsat na chinfel dan tur chu soi ho ni a herwa man na hilar sap ne na nim nge tura thuda ani angim INKAWM na nei zo hian Vice Chancellor chu Governor Muturin akal ngalani Ruamanna chuan zirlai ti institution danga transfer arei pala proceeding alternative atan online mga class registration le exam kalpui turte RAWE field inspection le training chu Mizoram chung KVK le ICAR ane thei turte exam ma chon turte tan atul anga exam center isolation turte in an thlena MSU chuan Central Agriculture University CAU Mizo zirlai te chu an zirna kong an bahla lo nan le harsat na an nei lo nan ai en chunzom zel dona atul anga malak sak turin ain pe reng ti an soya
Larsa Phari Babu Kambambati le Central Agriculture University CAU Manipur Vice Chancellor DR.ANUPAM MISHRA Tebaka MSU Thlen anga CAU Manipur Mizo Zirlai Tana ma anlakna MSU chuan lom thu asai tak zetani BILKHAWTHLIR basketball court chu BIALTU MLA Pulelrin Sangralte chuan hongin BILKHAWTHLIR High School additional classroom sakme TLAWH ngal Voinkhan BILKHAWTHLIR basketball court siam thar chu BIALTU MLA Pulelrin Sangralte chuan honga he basketball court siam na tan hian chengnoi somthum pakhat borvel sen ralani honna INKAWM hian khwalian Pulelrin Sangralte chuan thu soin RD department le MLA fund manga basketball court puitling thatak BILKHAWTHLIR siam le man the hon anita chulom omati thu soya basketball court thar thatak chu BILKHAWTHLIR thalai ten tangkai takan man be seim du sakna hlana he basketball court hi BILKHAWTHLIR mi puite tan ENFIAH na HAWNG mason na ropi tak ani ti a chalai te chu rui lo le kai noi la ka filim tum tur le taksa HRUAITUTE na da poimo masafo thin turin afuya basketball court thar hon fel tak chuan ril rule taksa HRUAITUTE na chalai tia athlen nge ya be sei thu soya neituni na thinlung ne na enkol zui zel atul don thu soim mason na ru rel poimo le thatak tak kan khotlang siam te enkol zui konga mi puite chu thei top chwa tur le dim thiam turin a cha bokani Pulelrin Sangralte chuan basketball court a hon hnu hiam education department le MLA fund manga BILKHAWTHLIR high school additional classroom tur sakmek chu TLAWH ngala zirna chu khotlang masona tan mun lai le poimo tak ani hemiani wang hian an building sakmek chu thataka thokturin thoktute acha bokani BILKHAWTHLIR basketball court hon INKAWM hi puke biak moya VCP BILKHAWTHLIR North chuan kai hruain pulel chuan oma treasure BILKHAWTHLIR North chuan report apeni VANLALEMAWIA MIZORAM BJP president chuan nasataka MIZORAM tan mason na thlen theitur BJP chu enchin ngam turin mipuite som VANLALEMAWIA chuan voinkhan thu chwa siamin tun hnaya MIZORAM chuan India rama pakhat na ni na kamni chu za thak ti in MIZORAM chu India ram state le UT zinga leibani tamber kan ni mai nilovin kan sanglor laka amo phurtu chu kan state sarkar lo enkol to tu tele tuna kan sarkar shon mek te wangani ti a BJP Mizoram Pradesh chuan tongkam le thu chawa na thok thiam sarkar ni lo ataka na thok the sarkar kan ni thwai ya kumsang ni somni pathum MLA general election lom tura hian Mizoram mipuite chu luk taka ngai to an manga kanram le thamin nasataka ma ason thina tana na thok thei tur BJP sarkar hian chingam tur le Congress le MNF party te chu nol turim Mizoram mipuite thinlung le ti tak zetin ka som chewani ti asoizel na pumwa ka chuan kanram le namin tun huna amamo chu sum thok chuak thei sarkar asum tho chwa chu kan ram le nam hasona ta na mangam sum le pai man na konga langtlang sarkar ani a chutiang sarkar chu tun huna hian India rama kan nei mek BJP sarkar pumadia kai shwai ni ti im Mizoram first give change a chance ti chu BJP Mizoram Pradesh kan din na ani a he hun hi bo pello turin Mizoram mi puiten kan ngai venanga ya state tho chwa nga ber le leibani tlember state ta kanin hlan kai thina tam BJP thlang turin Mizoram mi puite kan som vek chewani atini katizong kha CHANCHINTHAR kan puan thei de chu ni e